Bia Kamal ka Nuer Online TV. Kejan gwasame rajabana ling katungne internas. Shado US Chakwarso Sudan look ramishale futuyo kenenando waken chaka sanction ki chaka look kati jekti chalado shiken kalat. Mijiram jirit kejan channel me gorejin be subscribe ka Nuer Online TV. Ko jin be Läär buke chwalinge agwa ko gor ba jin ba be nyak ba ne ko ken banore re Läär manana ban lat ke jen gwasme kuma United States ka changa dok cha kwar ke governor dung Western Equoteria me wajen shejelok ke chaga kapchong kana kwa deni mi general an kwa dini na me a kwa dini kuma South Sudan chala do kan chaka sanction ke chaka look a kuma US ka kwiring ni tin chicken kalat rewe ka South Sudan gwade tina kor chala no shika nas tungwanak rewe ka Tumbura County ka chicken gwar tungwan chicken ka kaping en kwar Alfred Futuyo Karaba mila senior politician Milaran espele mayo shashura gwarpin alarami shiti jekchi galat ke chana sekanak ke jan bashala do jan ichine ke chika toj ke gwar cha shuri gware bongne nenetin jidweri rewich ke United States ka Washington ka kor ke mi shala dano chidede nasnak ka chika gwar nyet kapin ka bom ke chika toj ke gwar nyet ka bom gwade dane tina kor chala dano ere game letkana karon kin daraw wida wal badak ajena dana togri motin kashukan civilian ki jiwich titel ngu tishing kan lora to shop ke kudang badak wid jan badak wid baro shukan ka kep ka bom radian kaneto chala no shika to ke gwa to shop jan ngwan wida dokten ename mi chala do shikume United States keneti chaka sanction ki ken chaka look a lo dere kayen na me aler mi chala do chane ti tla kwar de ni ki kwar wich ka Western Equoteria chala do chaka kap chonke chaka sanction ki chaka look ba kume kume USA cha shoot ken chaka garpinten ngayen mi cha shuran cha garpin o jin mi cha janga jo te di jeri ladi la kume USA la ti kokien la ka chwa lele ka jogdu beji chu kap chong ki jin ba mi cha jigba de jin yen ki chide kokbo wi mondo dien na me jin le dana chalat chala do kan kwarti ki Equoteria futuyo kana nando wa chaka sanction ki chaka lok kuma United States na me jin le dana yen linga jan gwasame mi jiram jidit ke channel bi goro jin bi subscribe ki bi jen wa kanedi kokien ko jin bilaren continue ko tung ne internals bi ka chwa lingi alor ke jen gwasame bi atakamal